Zamisli da ceo život juriš bogatstvo, a ono te nikada ne spasi. Idemo pričati o Zlatnom runu Borislava Pekića, romanu koji razotkriva najveću ljudsku zabludu. Kroz višegeneracijsku priču o porodici Njegovan, Pekić pokazuje kako se istorija ne kreće napred, već se stalno vrti u krug. I u tom krugu ljudi ponavljaju iste greške. Veruju da će ih novac, imovina i ime zaštititi od prolaznosti. Zlatno runo ovde nije mitski trofej, to je simbol opsesije. Ideja da se život može osigurati posjedovanjem. Likovi trguju, računaju, planiraju, ali što više imaju, to su prazniji. Što više žele da traju, to brže nestaju. Ovo nije roman o prošlosti, ovo je roman o nama danas. Ako želiš da razumeš kako mit postaje biznis i zašto čovek nikada ne nauči iz istorije, Zlatno runo je knjiga koju moraš makar da razumeš.